ang iyang labi. Pagkaalam mo kaya kaming grasya mo kariting masakit na panahon. Ban mag-obra kaming miyabi-yabi para naging kakayat ni sabi. At ban makasawap kaming karetang mga kailangan at pakakalulo. Manalo na sana Paulin mas nabalat pa magmalasakit ni para king metong at metong. Ikabyos kami nga lang kasagkulan kaniting krisis. Dayan tarya na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na tuning Diyos. Ay mo sana pisahuling aklis mi kaya kaking kakulangan mi. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. Umaligaya at kanuwana na Virhen. Virhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Luklok tam. Maya payabak po kaya katamungan, yabeta laking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan na iyang pang Dijani Galang, Mr. and Mrs. Ronnie Torres and family, Eufrosina Duya Yumul, Mr. and Mrs. Ricky Aleli Cura, Christian Jed Cura, Pauline Lay Cura, Jedrick Ken Cura, Manny and Eden Kapati and family, Mr. and Mrs. Edita G. Galura and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Engineer and Mrs. Harvey Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Alali and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family, Rique Puno Dangkan, Zenaida Puno Dangkan, Leon Dangkan, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Mr. and Mrs. Remy Mercado and family, Adoracion P. Manolo, Eugene de la Cruz Esteban, Pasensya Timog and family, Petronila Mansbridge, Marwan and family, Ray Daag and family, Diana S. Montemayor for passing the board exam for teachers, Lourdes Carmona and family, Elizabeth Kunz and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Winston A. Shan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Bibi Panting, Danilo Makapinlak, Zaina Loren Hope Matito, Marie Luli, Renato Punsalan. Makanyan mo naman niya bet alaking panalangin tamo ding special intentions ti Ino Soriano, Mr. and Mrs. and Jacqueline Manakmul, Ronald J. and Naisa Yumul, Arnel Terado, Janet Terado, Arginel Terado, Michael Jerome B. Pelayo. Para ka rin kapatid tamong mayango nabi, manalangin tamo mo naman para kingalang hanggang kapay na wandi, Gaya Arceo, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Dominador Makapagal, Nelia Makapagal, Emiliano Makapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Makapagal, Alfonso Makapagal, Emmanuel Makapagal, Gabriel Enfe Olalia, Abraham Sarmiento, Jesus Balagtas, Lorenzo Soan, Felicitas Soan, Venancio Soan, Lydia Cabug, Francisco Angeles, Estelito Angeles, Lucita Yumul, Josefina Serrano, Ignacio Shano, kambedering sablang kaladua kim purgatorio. Talakatang.
King lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timur. Sisiyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang at makyabe kaniting kapanyamban. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, upon pamanyapat, King maro, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depa. Kasalanan kong mabayad. Ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos, ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, migdalang ampon menat bus king meto ketawan, birian mong ingamano mo, mikatawan yang tao, king sepupunan ning kalinis-linisan a Virhen, malugod mo sanang tingiran ing pangatao mi,
layon papangayin tuliran mo kaming iyagom, king ka Diyos sana. Itiyaduan mi, keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Henesis. Mitipon kayo, anak ng Jacob, at tumingin. Pakrandam niya ang Israel at tatayo. Huda, ding kapatid mo, puryanda ka. Ding kasalang mo, kimbatal sa kalan mula. Ding palipin ng tata mo, ikay dukwanda. Huda, anak ng leon. Agad kang sasalikot, anak ko, kay ba't mong mindakap? Kalupa ng leon, magdumugya at manabat. O kalupa ng leon, sari bengisan. Nino mo'y mangangas lumapit kayo. Ing setro, midayo kang huda. Nihintukod ning upaya, pilat ang dimbitis na. Hanggang datang ing mga tulid kayo, asukat dang pamintuan ding bansa. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. O Diyos, pagkalumuking ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo, banay panibalan, mit mong katuliran, imbalen mo, at king lalong memalen mo, king alang pamangabiran. Ding bundok at ding bundok-bundukan, ikablasdas sana, kimbalen mo, ing kapayapan at katuliran, king ganap a katuliran, ipamangwanala, king atsyuking kakaluluan. King panahon na magludsan ng katuliran, ing laganap akapayapan, hangga king mayalaya ing bulan, mag-aariya kariming at bangat mang dayat malat, manibat king ilog a maragul, hangga karing sepo na ning labuad. Mipuriya kapilan man in lagyuna, at magluidya kabang-kaba ang timoy ngaldo, mipanuwanan niya sana kaya yung balang tribu, ding sablang bansa paligayan dia sana yung lagyuna. Talakad dampo.
Ingino manatili ke kayo, at kekan timurin. pamamasang ibat, king kamumulan, ning maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Iti metong yang piyakitan, karing lagyura ding pipumpuna ng Yesu Kristo, anak ng aring David, apalipi na namang Abraham. I Abraham ay anak ni Isaac, i Isaac ay anak ni Jacob, i Jacob ay anak na lari Huda, ampon ding kapatad ng Huda, i Huda ay anak na lari Fares at Zara, Itamar, yaing Imara deti. I Fares ay anak ni Esrom, i Esrom ay anak ni Aram, i Aram ay anak ni Yaminadab, Yaminadab ay anak ni Inaason, Inaason ay anak ni Isalmon, Isalmon ay anak ni kang Rahab, i Boaz, ay anak ni kang Ruth, i Obed ay anak ni Ihese, at Ihese yaing tatana ning aring David. I David ay anak ni Solomon ketang meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam ay anak ni Abias, Abias ay anak ni Asa ay anak ni Josaphat, Josaphat ay anak ni Ihoram ay anak ni Iosias, Iosias ay anak ni Ihoatam ay anak ni Iakas ay anak ni Ezekias ay anak ni Manases ay anak ni Amon ay anak ni Hosias ay anak ni Jeconias, ampon ding kapatid ng Jeconias. Kanita may paliyaring pangadalarang bihag ding Israelita karin Babylonia. Kay batning pangadalarang bihag karin Babylonia, Jeconias ay anak ni Isalatiel ay anak ni Zorobabel ay anak ni Abiud ay anak ni Eliakim ay anak ni Iazor ay anak ni Zadok ay anak ni Iaqwim ay anak ni Eliud ay anak ni Eleazar ay anak ni Imatan ay anak ni Jacob, at Jacob pinitatan ng Jose ay asawa ng Maria. Kang Mariaya mi bayit Jesus, amayayawos Kristo. In kabilugan daring dayi, ulinita, 14 dayi, ibat kang Abraham, angga kang David. 14 dayi, ibat kang David, angga king pangadalarang bihag ding Israelita, karin Babylonia. At 14 dayi, ibat king pangadalarang bihag karin Babylonia, angga kang Kristo. Iting mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Nang manalbe kong sine, o pelikula, o kaya teleserye. Neng buri ko reng gaganap. Basan ko retang nung nanong lagyuda. Deng ginanap. Itang ausan dang post-production acknowledgement. Keraklan patse ikit taning the end. Paddantaning TV o lumipat tang programa. O kaya mangantana.
Etala babasan deng lagyuding director, producer, cast, camera, movie company, deng cinematographer. Listahan lareta. Deng megobra. Deng minambag kagiwan. Keng pangabuo na, production na, ning metong nga sine. Listahan la nung nino. Nang minsan akit niya naman ning listahan king metong official letterhead na ning metong organisasyon. Akit mula ka rin kitang bandang kaili, deng lagyuda ring officers, ninureng officers, ninureng board of trustees, or etang manungkulan or board of directors. Ila ring ating papil, king pamipalakad na ning metong nga organisasyon, ila mo naman ing magdesisyon, ang popang mag-implement, kareng polisiya, programa, ang popang aktibidades na ning metong organisasyon. Listahan niya naman. Ing binasa kong ebanghelyo, metong yang listahan, ding pipumpunan na ning ginutamong Yesu Kristo. Yesu Kristo nga nanintauling linya at 14 aday iba't king pangadalarang bihag karin Babilonia hanggang kang Kristo, hanggang king Mesiyas. Po? So pakintindihan tayo ining listahan o ba't mayap yang balita? Kabudya kasi listahan nung basan may mas makuyad niya man siguro kareng utang tamo ining listahan. Pero anong konteksto na nining ebanghelyo ng San Juan at ining binasa tamong ebanghelyo? Deng audience na pong San Juan, San Mateo. Isan Marco deng audience na kay pamanyulat na deng Kristiyanong mayalipusta, deng persecuted Christians. Isan Lucas deng Mililele, deng Grego. Isan Mateo, majority Jewish Christians lang. Bunin na pong sabihan, Hudyo la dati, may konverti lang Kristiyano. Naging talotokinong Kristo. Pero ating Hudyo, may konverti keng Kristyanismo, kaya belaking komunidad ng San Mateo aw sandalang Gentile Christians or pagan Christians. O reta rin audience na. At bawat grupo kareni, at nila pong asahan tungkol kay nga pong Ginoo. At nilang kasalpantayan at kay nga pong Ginoo, pero kailangan nung pabalwan, yusplika, San Mateo, ing kwento na ling ginutamong Yesu Kristo. Kakadwa, keng listahan kanito, kareng pipumpunan, den mong lalaki, lagyu dareng lalaki, ilang kayabe. Pero kening binasa tamong ebanghelyo, 5 lang babae, deng inabe ng San Mateo. Itamar, Irahab, Irut, Bathsheba, ingasawa ng Urias, ating Birhen Maria. 5 la. Lawentala po tarening 5. Mateo, inabe na laking listahan. At lulang klase dening inabe ng San Mateo keng listahan. In classification, patriarka. Deng patriarka at lula. Abraham, Isaac at Jacob. Ilamoreng peka apu king talampakan. Po. At dingari, yaring David, yaring Solomon, sikat la, kebalwan la, mababanggit la, king matuan tipan, at pong king bayong tipan. Pero keraklan, karela, ela kilala. Alatamang masyadong dakal ebidensya nung ninuila.
may kipag Paskune po kaya kayo Aminadab. Balo ye po i Esrom. Nanong kwento daya ko man ko balo. So, keraklan kareng pipumpunan na ning ginutamong Yesu Kristo, kilala. Budi nang sabihan, ordinaryo lang tao, pero kayabe laking listahan ng pipumpunan. Kayabe la kareng miyayaliwang henerasyon hangga king ginutamong Yesu Kristo. Nanong parasa ng San Mateo, king listahan na ini. Buri nang ipamalinong San Mateo nung nino ing ginutamong Yesu Kristo. Iya, ing Mesiyas. O aliwang amano, Kristo, Mesiyas. Buri nang sabihan, anointed one. Yang pinili na ni ngapong Ginoo. O iting buri nang ipamalinong San Mateo, anak neng David, pipumpunan ni Abraham, anting anak ng David, yung ginutamang Yesu Kristo, balamo mo, yaing pakibat na ni ngapong Ginoo. Iba't siya king suli ng David, ing magligtas. Kakadwa, uling ing pipumpunan na Abraham, buri nang sabihan, ining Mesiyas, maging panibatanin ning miyayaliwang kalam, ampong pag-asa, kalupan ng tatang Abraham, maging ipadaring ega na ganang bansa, maging blessing yo, karingega na ganang bansa, o iting para sa ng San Mateo, maliban king, buri nang ipamalino mo naman, king ing ginutamong Yesu Kristo, eya digpo, kabunyalin sut, eya bula, kabunyami bayit, nunay atin yang pibatan ang makabang pamilya. O iting para sa ng San Mateo, ngeni, ing paralan ng San Mateo, king pamaglista, king presentation na king ning listahan o pipumpunan na ning ginutamong Yesu Kristo, ginamit yung numero. Generation, at lung generations. 14 balang generation. 3 times 4, 42. Sasabihan da, deng talasulat, king ing numero 2, simbulunin ng kabanalan. Ating 7, simbulunin ng perfection. 2 times 7, 14. Potagalang kanyang terna na niya keng weteng. So, numero la rin, gagamit siyang balamo mo mathematical calculation isan Mateo, simbolo mo rin ban kanitay pamalino ne ing paralana. Nano lang kabaldugan na rin paralan, numero nga rin, number 1, ing Diyos at sukareng eganagan ng generation. Manibat kang Abraham, ang king pangabait na ning kayang bugto ngayon anak. Kakadwa, mi bayit siya ing anak ning Diyos. Ketang panahon at tikda ni ngapong Ginoo. Ngapong Ginoo yang mikibalo nung kapilan, nanong oras, at kanino yang mi bayit ing anak na. Nano pang kabaldugan na rin ing numero, dening henerasyon na rin. Detang patriarka, hari, ang paparetang pipumpunan kilala, at tinlangan dake, keng pangabait na ning Mesiyas. Balamo mo po, kanitang malati ko, nengating manganak. At sulang ang lesiping bale. Balamo pa, nenayan de.
ang popang susopan de ing mga anak. Makanyan mo naman pa lina kad ning metong anak. Ne? Pegluto da kong lelot manok kanita. Okay? At ilang partisipasyon keng pangabayit. Ing kilala tamo a personalidad king pangabayit na ning ginutamo ng Yesu Kristo, San Jose, upon Birhen Maria. Aliwa mo ilang adwa. No ne madibat kang Abraham. So, nung makanita ing Diyos, mekyabeya, manibat kang Abraham, ang gaking ibayit ng Birhen Maria, kambe ng San Jose, yung ginutamong Yesu Kristo. Kakaldan mekyabe nga pong gino, keng birthing, keng pamipalto, ning kayang kabubugtungan ng anak. Yung may maligwa, yung nga pong gino. No neme-nenay yung takdang ustong panahon, ustong taong ipalulan yung kayang kabubugtungan na anak, hingatyan na ng Birhen Maria. O itaying kabaldugan daring listahan, ing pamanyalese ng San Mateo, king pamituki-tuki da ding pipumpunan na ning ginutamong Yesu Kristo. Lawentala rin ning babay. Nepo, limala, deni mong 4 ilang lawenta mo. Itamar, Irahab, Bathsheba, at Ruth. Adwa, in commonality dareni. El Israelita. Entonces, foreigners la. Kakadwa, kabitlangan. Kaya katamong amano. Itamar, metong yang tao kinaan, may baluya. Miniblas siyang anting prostitute King Jericho at bayan ni Ihuda at mi kaya nakla deti. Ihuda ay anak nala Rifares at Izara. Itamar yaing imadareti. Irahab kilala yan naman prostitute ay bat Jericho. Pero sinopano ring Israelita king pamamuntada king promised land at pisyag na ing kasalpantayana na king apong Gino. Solomon ay anak ni kang Rahab Boaz nga naning ebanghelyo tamo. Bathsheba may banggit keng listahan pero ing mababanggit ing asawa ng Urias. Foreigner yan naman, Hittite iya. Peglolon ng David, aring David, sinedyus ni. At may buktot siya kang aring David. Bathsheba, asawa ng Urias. Pero, inanakaning aring David. Inutos na pang aring David, pepadala ni Urias king gera, bayang mate. Pipumpuna no ning ginutamong Yesu Kristo, deni. David ay anak ni Solomon, ketang meging asawa ng Urias, ayapin Bathsheba. Kapat, Boaz ay anak ni kang Ruth, Obed. Ruth, metong iyang Moabite, balo niya naman. Katwangan ng Ruth, in-advise ning katwangan na makiyabe o pakyapusa ni Itamar at mekiyabe yang metong abengi kang Boaz at karin ay anak de Obed. Obed yaing apo ng aring David. At suwata kayang dayada niya.
Apat lang babay. Oneng, kaya laking listahan ang gaking mibait siya ing Mesiyas. Pintulutanan ni nga pong Ginoo. Uwa. Matsura, kubalo. Maulaga, kapamilatan da. Gawa ng instrumento ni nga pong Ginoo at tinlangan partisipasyon at tinlang dake. Deni nga patababay, participants laking pangabayit ng Yesus. Kasi reng anak da, ilang at yung lalaki, king linya na, ning ginutamong Yeso Kristo. Ano mong ila may bisa? E di may putot yung linya. God can write a straight line or can produce something good with something that is seemingly mature. Nga po? Kapamitan ng darening makabang listahan, gagampanan ni nga pong ginuing plano ng iligtas ni ing metro ketawan. So maski deng babaing foreigners, ali Israelita, deng babayi, lalaki, dapat king listahan. Kayan tabela atin lang dake king pangabayit na ning ginutamong Yesu Kristo. Intutukyan tamong tema, basiya kening tema na ning sinodo, for a synodal church at lurang ingredients na communion, participation, mission. Balamo yung pamamasangin ng Ebanghelyo tungkol ya keng participation. Yaing mayayakit ayaske ning abe-abe ang maglakbe ake katamong tema neng Pasko, abe-abe maglakbe, neng abe-abe maglakbe Pasko. Ining listahan na ini, abe-abe lang meglakbe, papunta king pangabayit na ning ginutamong Yesu Kristo. King abe-abe pamaglakbe, ibiyeme ingke kang dake, mag-participate ka. Dening kilalang pipumpuna na ning ginutamong Yesu Kristo, mekad sapat nitang lagyudang miyabel kitang listahan. O iting dake da. Detang babay at inlang dake, king pangabayit da, ring anak da. Ibiyeme ingke kang dake. Ing Diyos at tsuya ka ring sablang dayi. Mekiabe ya. At tsuya. Mekipaglakbe ya. Makanano yang mekiabe nga pong Ginoo, menenaya ya. Yami bayit ing Mesiyas kaybat ng Abraham. Nune menenaya yang takdang panahon. Nga tamo karetang guide questions ning pamigunam. Ne po, nino ren kayabe maglakbe nung lawentay listahan ng San Mateo, deng lalaki ang pong babay, deng Hudyo ang poporeng Hudyo, deng mayap ang pong ali mayap. Pero binyede ing balang metong, binyede ing karelang dake. So ngening Pasko, mekad pwede talang gawan din. Muna, makyabe, mu kabud manalbe, mu kabud wait and see. Nune, i-share me itang kekang dake. Nano yung dake mo? Itang agyo mo. Itang buri mong idake. Ing maulaga, active yang pamandake. Keng midadakayan, emungan kukwanan, emungan gagawan, ing dake.
O emo paubaya kareng aliwa ing pwede mong gawan. Ket po king shrine, dakal lang ating initiative, mamie tanaman o manyese kareng tanaman. Keng pamamie, keng katamong dake, adong bagay yung pakiisip tamo. Yung initiative, kusa, abibiyeng ka na akong dake, nano yaman ito, material yaman ito, idea yaman ito, suggestion yaman ito, feedback yaman ito. Pero, kabisong bibiye, makipag-coordinate ka, uling atin kang kayabe, abe-abe. Kakadwa, keng partisipasyon, keng pamidakayan, keng pamiabe-abe, iwasan tamo itang sense of entitlement. Makanano ya po ini? Uli mong atin ka makanya na posisyon, uli mong atin ka makanya na kayamanan, uli mong makabaning serbisyong binye mo, katuliran kini. Dapat ibiyeme ka na ako ini, entitlement ito. O kaya didikta ka, ikang buri mong malyaring buri mo. That is a sense of entitlement. Papa-importante, alihi. Nune, be humble. Susuyong mapakumbaba. Ing pibatanan ng ginutamong Yesu Kristo, humble beginnings siya. Aliyah grandiosa. Panekong panabilin kareng directors daring eskwela. Neng magobralo. Magobralo, uli na nitang pamangailangan at importansya na ning sukat danggawan. Ela magobra, uli ngating makabante karela. Ali, nune susuyo, pansinanda ka man, ali, susuyo ka. I-acknowledge da ka man, ole, susuyo ka, binyeming dakem. Kay ba't may binyeming dakem mo? Mission accomplished. Ang gana ko ka rin. Ito yung time ko. Mag-serve ko pong Ana Mabanua King Catholic Educational Association of the Philippines at lula rin Committing National atel nanan ko. Kay ba't nanito, isundo de rin aliwa. Itanggewa ko. Iyari na ko. Ekumenyad sweldo, ekumenyad titulo, ala. Etaddeing ka na akong plake, bupetang simbolunan ng presidente, alang seremonyas. Sumuyo, idake, mag-participate, mababalog. Alang fanfare. Avoid a sense of entitlement. Ing pamamyedake, uling kayabe ko, king pamaglakbe. Sana po ing bibiyeta mong suyo, king kaya katamong komunidad, makaniniya. Uling kayabe ko, kayabe ka. Ing suyong babye mo ban kanita misunduyeng pamaglakbe ning komunidad. Aliyah murong at mayantala ing pamaglakbe na ning komunidad, ing pamanunlad na ning komunidad. At kakatlo, paulagan tayo ing partisipasyon indake ning balang metong maragulyaman o malatiyaman. Masanting yaman o aliyah. Paulagan tamo kasi neng paulagan tamo ing dake na ning balang metong itang taong magdake ya talaga ing paulagan tamo. King pamiabe-abe maulagaya ing balang metong. Ating balang metong ating yang aibi. Kadugtong na
nitang number 1, makyabe, kakabud manalbe, biyemeng kay kang dake, kamaymut, kamo makalukluk, ikayo nambala, ali, atin kang agawa, atin tamong agawa. So, palto tamo pakit tamo kening misa, pwede tamong makyabe. Makibat kayo ngan, kareng kay katamong misa. Pakasikan niya po po to, ing pakibat yung amen. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang totoo, oy tapo ing highest point na ning misa. Manibat keng liturgy of the word, ketang liturgy of the Eucharist, keng prepasyo, ing ginumanatili kay kayo, yat nayo ring puso, yung ang gaking konsekrasyon, ing pakibat tamo ka rin, yes. Amen. Iting pamipasyag ni kaya katamong kapanwalan. So talakad daw po, at idawon tala rin kaya katamong panalangin. Antimong mga lambot ampon mga inang tao, lalapit tala rin kaya duwan ng tamo, arapaning ibpatamo nga tsubanwo, aking pakalulu ampon dugod na, buri ng katamong mikabos at makabalo king katutuan. Ing pagibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Banding pastul tamo, tukyan din kaburyanin Diyos, at pagdulapan din kasaplala, rin mi panibala king kalingapan do, lalong-lalo na rin pakakalulu ang pungalang akarapat, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Bananti mong metong a komunidad, akilala tamo yung kaya paning metong at metong, pakit pa magmasakit ka rin kakatagpo tamo, at mangawat mamatul ampong manusga, karing magkamali, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Banding malililikin dalan at manandaman sakit, nimpa magdili-dili, kaligaligan ang pamanyakwil, manakit lang kapayapan, yung pakalulu ang panlugod ng Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Banding masakit, ding malalakwan bale, ang poding magkakasakit, mipasik nangan na lub at mipatatagan la, king balo rin kaluguran na laning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Banding miyangon na biye, mipatawaran la karing kasalanan do, at mipainawa na la king kapayapaning banwa, manggaman king nalangga, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Oy paminga tsubanwo, ingupaya ning lugod mo, mantinya na kamisana, at saupan mo kaming palin lang, at paisaul, karing dewakan king biemi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana'y ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri at kaligayaning kayang lagyo. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, pabanalan mo lareting yayampang ning banal abalayan mo, usuyo, Makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inula ring sablang profeta ing panyatang no, at delanin ing indong virhen king sepupuna no, kambening sabing lugod. Dinatang yang mumuna kaya, iwan na talapaminyag, ban ibulalag ne ampon ipakilala ne karing tao. Kinge mo na nung lugod na, pigkaluban na kaming tula, kabang pagsadyan ming pagmasusyan, ing misteryo ning pangabayit na, banketa, king panyatang na, das na kaming maingat, ampon manalangin, kabang ding pusumi, mangat mulang kapagmulalan, ampon kapurian. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ning banwo. Daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Diyos mayo kaya, hit mo King lagyo ningino, Hosanna, Hosanna, King kakatas-katasan, maling daratan, King lagyo ningino. Ikapining banal o ipa, ikayong sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyeno, king pamailasa, ampon kamataya, no? Kinwaning tinape, pepasalamatan na katpinuri, piraso ne ing tinape, at dinwang ne iti, karing disipulo na at nga, no? Kwa na iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti, yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti kaning disipulo na ngana, kwa na iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao, baan kanita mi patawaran la ring kasalanan, dapta nyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Ipasyak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng pon ing pangasubli ng mebie, daraon mi akeka iting tinapen ing bie, ampon ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalierian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keko. Ing kaming ansanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ng timong metong ning banale espiritu. Ganakan me o iba ing banala kapulungan mo, o makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, idala mula at ding sablang mayangu na bie, king pakalulo mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuanay apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keko, king keka bandaring panaun, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambeno, ampon kayo, kagum ning banal espiritu, sablang parangalampon ligaya keko, o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalanganga, Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Jesús.
Ikabos mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasakulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga, Amen. ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ipagita mo ngayon mikakametong tamok ing kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayawos para makisulu king apuna na ning Ginoo. Ginoo ako matampang tanggap keka. Dapat iyakas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bagay, at pag nasan kuing tanggapan da ko. Dapat Paul ningening pinandit, era katanggap king sakramento. Umiyak ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong king lubusan ng sarili ko keka. E mo paintulot kapilan man, ing nikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay panglubos mayupaya, king pamananggap ampon pangasesemi kaniting banal akalam, masapsap ming pagnasan, ing pakalukwan na kami ning lugod ning Espiritu mo, ban king panyatang ng Kristo ng anak mo, dasna na kaming antimong sulong malablab. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. si Claude kayo. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalugko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo. Panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabano misambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayerian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi kingaldo-aldo, ibiyang mo kaya kami kingaldo ngayon. Ang pukuning patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangam kaya pa isaw kintokso ni kabus mo kami king sablang maro. Babo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoing sa diara ligaya, iba't king kamumulan. Ngayon kapilan man manggaman king alangan. ing ginumanatili kay kayo, At kaya kan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayayari ni umeko king kapayapan. Salamat kin Diyos.
share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share.